الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما بعد فأيها السادة، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي مصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة صاحبها في النار. أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار، آمين 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 يا رب العالمين. أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله عز وجل هو خير زاد يتزود به العبد للقاء ربه، ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ليوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، ليوم يقول الابن لوالده أو لوالدته نفسي نفسي يا أمي، ليوم يقف كل إنسان منا أمام ربي وليس بينه وبينه ترجمان، ليوم يقول فيه عليه الصلاة والسلام لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره وعن شبابه وعن علمه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أيها المسلمون، لقد فشت المعاصي في أبناء الإسلام، فأمت القسوة والبلوى والتدليل، وسرى سموها إلى مواطن القلوب، حتى أصبحت إلى الخير لا تميل، وجار الجار على جاره، وتآزم الغني بديناره، وتطاول العزيز على الذليل، ونسوا قول الجبار سبحانه وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وشاء بينهم النقص في الميزان والمكيال، ووقع الغش في البيع والشراء وسائر الأعمال. musidɓe julɓe tedduɓe ɓawan yettude Allah
o bajjo siniiɗo wawɗo mo ronkata wiyeteeɗo Allah mo maraɗimmo juulay ɓurnaɗo tageefo sallllahu alayhi wa sallam kanko e ɓeyngure makko e sahabaɓe makko e kala wonɗo e laawol ɓeeɗo ila yawmi alqiyama miɗo wasi o hoori an ka fuɗɗode e ka sakkitode kulol Allah subhanahu wa taala ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude e jooɓaari ndi neɗɗo hino yooɓo fi yiidoygol e joomi makko yawmal qiyama ñalaande tawata jawdi wawatama nafude ɓiɗɗo wawatama nafude nden ñande ko nafata wo ko on arduɗo e ka Allah ton e ɓernde hisude e shirko ñalaande ñande goɗɗo yeloto ɓeygu makko e ɓiɗɗo makko e nene makko e ɓen makko e gorol makko fof yo ɓenɗon ƴettenaade e yiite jahannama fii kanko yo o daɗu ñalaande nde goɗɗo fewtata yumma mum inna nene min ko hoore am woni ko maapinilan haray noon hakkunde meɗen wo boneji ɗin sakitiki hakkunde ɓiɓɓe julɓe ɓen yehi haa ɓerɗe ɗe yoori tawata wona ɓiɗɗo woni ko yurminta nene wona nene woni yurminta ɓiɗɗo mo be hande ko hoore muɗum ka adna ɗo ade yaheede lakara mo be ko maapini ɗum ko honno wuurirta wona ko honno mayirta yehi ha hande kadi boneji ɗin ɗi sakitike ɓerɗe ɗe yoori hande kadi gooto haajaka e ko wiyete moƴƴere gooto moƴƴotako e kawtal muɗum gooto oñotako e ko yarata e ko naɓatamo moƴƴere yawmal qiyama haray marɓe ɓen ɓe bewiri jawdi maɓɓe ndin e hoore ɓe maraɓen haray laamiɓe ɓen ɓe bewiri laamuji maɓɓe ngun e hoore laamaɓe ɓen ɓe yeggiti nokku ko Allah subhanahu wa taala on daali sanastadrijuhum min suynayɓe min nangirayɓe min haysu la ya'lamun nokku tawata kaɓe anda bani adama on o bewire jawdi no Allah inniri noon kalla inna l insana la yatra neɗɗanke on ko be wayɗo ko honde tuma an ra'ahu stahna tuma nde o yi hoore makko ko alɗuɗo ko allirɗo jaahu ma allirɗo gandal ma allirɗo jawdi ma allirɗo laamu ma allirɗo nananede on sey noon o bewata e hoore jiyaɓe Allah ngen o yeggita ka Allah inni ɗon sanastadrijuhum min nangirayɓe min suynirayɓe min haysu la ya'lamun nokku wo kaɓe anda wa umli lahum tertoɓe ɗon nennanɓe ɗon ko muññande wonnude e kamba wa sha'a baynahum naqs fi lmisani walmikyal yehi ha hande yeeyowo nunɗaka yeeyata etowo nunɗataka etata gollowo nunɗata e golle muɗum o timminta leereji maɗum o timminta golle si wona haramo woni e golla nde o hino rentimo woodi moftaji halkiraɗe annabaɓe niliraɓe fiitun timmine ete ɗen e peese ɗen watten ɗon timminen golleji ɗin e leereji ɗin wa waqa alhishu fi lbayi wa shira yehi ha hande kadi jamfaji ɗin waɗi ka jula yagal e ka soodinegol wa nasu qawla alhabibu lmustapha salawatullahi wa salamuhu alayh haysu yaqul man ghashana falaysa minna man ghashana falaysa minna wa nasu qawla aljabbari subhanahu wa ta'ala wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawma alqiyama ɓurna ɗon ɓe maaki kala on jamfiɗo men jamfiɗo diina Allah kan jamfi julɓe ɓen jamfi ɓiɓɓe l'islam ɓen haray o tawaka e amen menen julɓe ɓen nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum ɓe maaki Allah daaliga deftere makko waman yaghlul wonɗo wo wonɗo jamfiɗo ka o jamfori wo ko konngol ko kuugal ko jawdi ko fanunde waman yaghlul wonɗo wo jamfiɗo ko laamiɗo ko laamaɗo ko marɗo komo mara ko miskin wona miskin ayyan kana sifatuhu no woniri wonori waman yahlul ya'ti bima khalla yawma alqiyama o ardoyay konko o jamfi yawma alqiyama ayyuha almuslimun wa kasura al-i'tidalu bilqatli wassarigati wal-ikhtiyal woɗuɗi hande kadi hakkudeji meɗen ko wiyete ko wargo neɗɗo waray hara o anda ko fi honɗum woni ko o warani wara ɗon hara anda ko fi honɗum woni ko o warana ɗuuɗi hakkudeji meɗen guyka ɗuuɗi hakkudeji meɗen nangede hara goɗɗo anda ko o naɓira wo ɗum ɗo sakitike hakkude julɓe ɓen wa khashati lghibatu wa fashati lghibatu wannamima wallahu alimum bilmufsidin sakitike hakkude jamɓe ɓen
yo goɗɗo yawnade ware e galle muɗum e hakkude ɓeygure muɗum hara oɗo o woña o hibba hay hunde o bonna si wona to saabu ko wiyete kon alhigde ko wiyete kon konnago wal hasadi e hasigan kako e ngaygu tawata ɓay Allah subhanahu wa taala ɓurni oɗo e dow moɗa ko Allah subhanahu wa taala woni ko daali wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat am yahsuduna annasa ala ma atahumullahu min fadli hara ɓe añanira yimɓe ɓen konko allahu hokki Allah subhanahu wa taala ko daali arsike moɗon wa fi samai rizqukum wa ma tu'adun arsikeji moɗon ɗin kaka kammu dow ga woni e kala konko foɗa ɗon ko Allah woni sendayɗo arsikeji moɗon ɗin ko Allah woni ko sendata wona e juuɗe goo woɗɗo goo woni si Allah noon sendi ahum yaqsimuna rahmata rabbik ene ko kamɓe woni ko sendata ka ko Allah subhanahu wa taala yo goɗɗo ware sawata fi ko Allah on hokkimo en toro Allah kala waraɓe ɓen e hoore tooñe yo Allah on wattuɓe ɓe yamde shahid nas'alullaha an yataqabbala shuhada'ana wa shuhada'akum wa yan yaj'alahum fi jannati al-'illiyin innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh ayyuha al-muslimun wa la tansaw qawlahu subhanahu wa ta'ala والله عليم بالمفسدين بالأعمال والأقوال والأفعال الله سبحانه وتعالى عليم بك وهو مطلع عليك سرا وجهرا ليلا ونهارا صباحا ومساء والله عليم بالمفسدين مسيد جولبه تدوبه وتغوتو e mede yejjito aya do aya hulbini do Allah dali honno wallahu alladhi kanko alimun ko kanko ɓuri e andude bil mufsidina ɓen bonnoɓe bonnirayɓe konngol bonnirayɓe kuugal bonnirayɓe faanunde no bonnirɗa wono bonnirɗa ko jama on woni wawata andude a bonni a faandike kono Allah kan kanko himo andi ko fi honɗum waɗanɗa ko fi honɗum haɗi waɗa ko honɗum woni faanunde ma nde Allah himo andi ko honɗum waɗanɗa ko ɗum si haɗa ɓurɗo e sellude on ko nokku ko Allah subhanahu wa taala waɗani nelaɗo sa sallam o fame maki innamal a'malu ko binniyat wa innama li kulli mri'in ma nawa golleji ɗin fof koɗi jaɓirte ko sabu anni e on no wodani goto kala e meɗen konko anni ayyuha almuslimun wa amma alliwat walzina walhamr walmaysir walriba fi jami'i albiqa'i wa kasura baynahum اغتصاب الحقوق ظلما وعدوانا والله عليم بالظالمين وي وهande kadi sakitike hakkundeji meɗen ko susataka wolede ɗe leyɗele hande kadi mo be jombay ko faalawo eno faalawo eno faalirawo ko faalaɗawo a jombay ko faalawo jombete jomminirta no faalirawo e susatake wowlede fi honno foppo haray hino dagi ka wuruɗen nga fa subhanallah sakitike hakkundeji meɗen yarugol ko dagi yarugol ko dagaki ko harmi e ko harma ko laaɓi e ko laaɓa sakitike hakkundeji meɗen wiyete kon teytey sakitike hakkundeji meɗen ñamugol riba mo be hande kadi ko ɗum woni ko faala naatay no naatiri wo waɗiray no faalira wo welima tun a waɗi hande kadi hay si tawi dagaki kal islam hande bani adama o ko darata koko welatamo kon wona ko wellata Allah kon e hille deftere men go innuno wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukma Allah fi daganta ko hay goto e meɗen nde waɗata ñawore gollal ka nder dinal islam ha tuma nde andi ñawore l'islam on e ngal gollal on mo be noon waɗay tun fino faala fi welima wona fi l'islam no dagina ma dagina haray riba sakitike nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maki hewto e akhiru zaman ko rentiɗa e riba o e riba wowa ñaamo e riba hewtoyde hay so tawi ko nduggu muɗum gon haray no mbuuɗu goto pet mo goɗɗo ñaami hara pelleti mo andi ko riba ino mawni ko Allah ɓuri jeenoji 56 nde goɗɗo jeenata rewɓe janamɓe 56 ɓuri mo moƴƴande a ñaamude mbuuɗu gooto riba hara hiɗa anndi ko riba nde goɗɗo yottoto e yumma muɗum setta ɗum noon e ndi e ñaamude riba hara hiɗa anndi ko riba musidɓe julɓe tedduɓe ayyuhal muslimun mahma tala al umru la budda min dukhuli al qabr ayyuhal muslimun mahma tala al laylu la budda min tulu'i al fajr musidɓe julɓe tedduɓe ɗan gurdam ko ɗan juuti wo ko ɗan juuti ko ɗan weli wo ko ɗan weli wallahi ñande goo ɗan sakkitora e mayde musidɓe julɓe tedduɓe ɗan gurdam jemma ko o juuti wo ko o juuti
pelletti ñande goo fajiri on feeray weetay few imma weeti hara hiɗa wooda ma weeti hara an a woodaka kono pelleɓe ɓe woota wallahi summa wallahi wa bi rabbil kaaba ñande goo weetuno tawi mi woodaka an kadi a woodaka wallahi summa wallahi ñande goo kadi weetay hara mi ala an kadi a ala fewnɗo en fof hiɗe wooda ñande goo kan no weetay salli inna assalatu hayrum min annawm nden ñande hara an a woodaka fiima yejjitanoma few wano ɓurɓe ma moƴƴude yejjitira fiimum wano ɓurɓe ma bonde yeggitira fiimum feƴƴino lanni fi maɓɓe deƴƴi e la fi continue hatta gurnan nan kadi hiɗan jokki si wi mi yehi joni ma woɗa yehi hatta e wuure kalla wala si tawi ko moƴƴugol luttinayno e hoore adna wallahi lattono ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓurno handude luttugol e hoore gurdam si tawi kadi ko bongol luttinayno e hoore o aduna firawna en e numurusu en ɓeɓe mayatano kono gade afno ɓe fof ɓe yehino lanni hande hay hunde luttanaɓe sina ko wiyete konko ɓe golluno ko ayyuha almuslimun man illazi abaha lakum ya usbatu lmuslimina hadihi alashya'i almuharrama wa harrama naimu ljinan qala subhanahu wa ta'ala wala tattabi'u khutuwati lcheytan innahu lakum aduwwun mubin musidɓe julɓe teddude ɗi boneji ɗi wowruɗen ɗo fof yarugol beere memugol carte ñamugol riba waɗugol jina jommidirgol e jommida ko hana fof ko hombo woni ko daginani en ɗin ɗo hayye goto allah subahana wa taala harmini ɗin ɗo fof wala tattabi'u wo torikego jeeji wata e jokku khutuwati cheytan ko juroye seytane laawoye seytane weeli foti wallahi koko lannata oto wi labangi amma yayi accangi sa heɓari ndingi lakara suudu labandu amma yayi accandu sa parari o gabruma coñci labaɗi amma yayi accaɗi si tawi a moƴƴinari gasangue ma galle labaɗe amma yayi accaɗe sa moƴƴinari lakara ma o la dara lil mar'i ba'da al mawti yaskunuha illa allati kana qabla al mawti yabniha fa in banaha bi khayrin taba maskanu wa in banaha bi sharrin ghaba baniha wal iyaz billah goto mara galle ɗe o hoɗoyta e muɗum ñewmal qiyama sina ɗen ɗe o darnani hoore makko ka adna ɗo ko adi o mayde ko adi o yahude lakara toon par hasard ala toon no gasami heɓoye la goto e meɗen wonta ɗo Europe duuɓi sappo joyi duuɓi nogay a darnari suudu ka meɗen lagine tippoyoɗa tawa kattuwal noga habbi ma ka aéroport maɗa mari hon duplex ka natoya la sa darnari ala ka natoya toon la dara lil mar'i ba'da al mawti yaskunuha illa allati kana qabla al mawti yabniha fa in banaha bi khayrin taba maskanu wa in banaha bi sharrin khaba baniha si tawi ala toon galle noon ko mahirte lakara ko andugol wuuri seeɗa ma e pooma ko heɓuɗa ɗo kon fof gollitira ɗum fi janngo ardinana hoore ma fi janngo ko adi a ardinede fi janngo ardinana hoore ma fi janngo ko adi janngo arde tawa an a woodaka wallahi janngo aray aseweere ara hara an a ala tagoto habbor ɓeygu mum ma ɓiɗɗo mum ma musidal mum ma bolonda mum ma weltiɓe muɗum no waɗanma goɗɗum ɓaawo a mayde ardinan hoore ma qaddim li nafsak qabla an tuqaddam wa zin a amalak qabla an tuzana lak wa hasib nafsaka qabla an tuhasab ardinan hoore ma ko adi a ardinede peesu golle maɗen ko adi a peesanede hasbu hoore ma ko adi a hasbede mo be meɗen yo ndaruɓe wonduno ɗen ga hara ko enen wuuri dunoɓe mayino en fotta e fottande goo ɗiɗi tati nayi joyi wona hitande hara hay goto e meɗen enen ɗo yanguduɓe maɓɓe hara anditari mo ƴettu hoore ma waɗa place on ɗon an kadi ñande goo ara yarani ɓe yeggidira min fi maɗa ko ɗum sine laaɗo sallah ai sallam maki isa mata l insanu in qata amaluhu illa min salas si bani adama o maayi haray golle makko ɗen fof darike sina piiji tati illa min sadaqatin jariya aw ilmin yuntafau bih aw waladin salihin yad'u lah fahal indaka khislatun wahidatun min hadhihi alkhisal thalatha is'al nafsak أقدمت لنفسك صدقة جارية تنفوك في الحياة وبعد الممات اسأل نفسك أعندك علم المسلمون ينتفعون به حيا أو ميتا اسأل نفسك أعندك أولاد ربيتهم تربية صالحة ترجو من الله أن يدعو لك بعد موتك
اسأل نفسك لأنك لا بد من الموت. لا سلامة من كلام الناس ولا راحة في الدنيا ولا نجاة من الموت. نلا ما كي فو إماي سما يرى يقول ما فو درجة سونا بيجي تاتي صدق إلو هذا مري قوتو هذا سما يكون أنتوي دكا قبرما لاندو هورما إني أهدي غندال قال جول ببن نفي ترويتا أنا في جول ببن هذا سما قال نفي تكور دار سما يكدي لاندو هورما تمونو بيت ما بين أني ده هور لا والإسلام هذا جرتي كالله وإنما سما ده إن ربي رحمهما Allah mi tori kema yurme e nene baba kama rabbayani saghira wano be ni no la fono mi wonno bobo landu dum no gali hore si amaradi do tati zalika huwa al-khusran al-mubin in lam yakun indaka wahid min hadhihi al-khisal al-thalatha wal iyaz billah fa hadha huwa al-khusran al-mubin fala shay'a yanfa'uka ba'da al-maut haray ala hayhude ko wawa ma nafde hande kadi bawa mai musidɓe julɓe tedduɓe hana alwaqtu an nuqaddima li anfusina an nuqaddam sayati yawmun min al ayyam la ta'ti ila as-salati litusalli walakin liyusalla alayk wallahi aroyay ñande goo a aroyay ka juulirde ɗo hara wona fiya juulu hara ko fiya juule nden ñalande hewtanaylan hewtanama pelleɓe fala but hay heɓugol ɗum ɗon fewno ɗo no tawa e mandeji moƴƴanede hara ko ya addoye ka juulirde ɗo hande kaari heeƴi e ɓoggi o haɓɓama o mollama e gatal hande ko kanko wona e juulede si juma on salminama ko kanko juulete ko andirta a perdi fi juma hewti joni ɓe innata joni juule mo taw ko minen o golderu ko tuma ɓe gayni golleji maɓɓe ɗi fof après ɗo ɓe juulama hande kadi sa juuluno fewno wurnoɗa fa hani allak nafete sa ittuno sadaka wallahi nafete sa jokkuno enɗan nafete sa waɗano ɗum ɗo fof a perdini hoore ma ko adduma e aduna kon hay hunde nafarima أيها المسلمون من الذي أباح لكم شرب الدخان وتآتي الحشائش من الذي أباح لكم الغيبة والنميمة والكذب والبهتان وشهادة الزور وقول الزور تالله لقد بلغ فيكم الشيطان من الإغواء والغرور ما كان يتمنى سبحان الله حالنا حال أبناء المسلمين اليوم والإياذ بالله هذا ما كان يتمناه الشيطان اللئيم الذي قال عنه سبحانه وتعالى في محكم التنزيل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ولكن اتخذناه حبيبا اتخذناه خليلا والإياذ بالله أين أنتم من قوله سبحانه وتعالى ولا تفسدوا إن الله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين من اتقى قال سبحانه وتعالى وإياكم والظلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله أيها السادة ففي الخطبة الثانية أولا أوصي نفسي أيضا وإياكم بتقوى الله عز وجل ولا تنسوا لما سئل الإمام علي عن التقوى فقال هو الخوف من الجليل والأمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل إذا فهمت هذا التعريف وعملت بها إن شاء الله سيكون لك التقوى كما قال الإمام إن شاء الله مسيب يجب تدب لاول إذا والإتمال إذا وسيو هوري أن يفوين أندو بلتي ووري سيدا إما يبوما وبيمين أيو أندتو ñandego weetay hara weetaani o be meɗen yo anditu kala ko golluɗa andu a gollani hoorema man amila salihan ko fali nafsi kala ko golluɗa ko moƴƴi ko hoorema gollanma wa man asaa fa alayha sa waɗi kadi ko boni pellete ko hoorema kadi
neɗɗo fuu neɗɗo so hewtoyi ka gabru makko in wajada hayran fa hayra so tawoyi toon ko moƴƴi wayni ajara charran fa charra si tawi kay ko ɓuri toon fala yalumanna illa nafsa hay gooto ala mo feloyda si wona hoore makko nde toro subhanahu wa taala on yo allah okkoye fo meɗen battane moƴƴo as'alullaha subhanahu wa taala bi asma'ihi lhusna wa sifatihi l'ula an yarzuqani llahu wa iyyakum khashyatahu fi lghaybi walshahada toro allah yo allah okkon e kulol allah kene e kulɗo wa an la yufarriga hadha aljamu almubarak illa bi zambin maghfur wa sa'yin mashkur wa amali mutaqabbalin mabrur wa an yaj'ala jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa an la yaj'ala fina wala ma'na wala min bayna shaqiyya wala matruda wala mahruma allahumma alif bayna qulubina wa aslih zata baynina واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء آفية برحمتك يا ذا الفضل والإحسان يا حنان يا منان يا